акнун ронандаи мастро метавонанд барои 5 сол аз ҳаққи ронандагӣ ва ё 2 сол аз озодӣ маҳрум намоянд. минбаъд барои ҳамин кирдор ҷарима ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне 15,000 сомонӣ ё ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда мешавад. ду навҷавони хатлонӣ бо дастури Президенти Тоҷикистон ва миёнравии мақомоти маҳаллӣ хонадор шуданд. ва маркази миллии тестӣ мегӯяд дар даври такрории тақсимот 20,000 довталаб имкони дохилшавӣ ба донишгоҳҳоро касб кардаанд. бояд ман дохил шавам, савод гирам, илм гирам, дониш бигирам. марзбонҳои украинӣ дар марз бо Полша ва Лаҳистон як зани тоҷикро бо фарзандаш бо гумони убури ғайриқонунии марз боздошт карданд. шаҳрванди 48-солаи Тоҷикистонро бо писари 9-солааш дар ҳудуди қитъаи марзии Лвов ошкор намуданд. мақомоти марзбонии Украина мегӯяд то содир шудани ҳукм ҳуввияти боздоштшудаҳо эълон намешавад. Это было ближе к вечеру, 26 числа. ин зан наздикиҳои шаби рӯзи 26 август дар наздикии мавзеи Буцеф боздошт шуд. ӯ ҳамроҳи писари 9-солааш аз роҳи ғайрирасмӣ ба тарафи Полша ва ё Лаҳистон равона буд ва дар рӯи хати марз аз сӯи марзбонони Украина боздошт шуд. нисбати ӯ парвандаи маъмурӣ кӯшиши убури ғайриқонунии марз боз шудааст. айни замон ӯ дар боздоштгоҳи муваққат нигоҳдорӣ шуда қарор аст пагоҳ ҳукми додгоҳ дар нисбати ӯ содир шавад. мақомоти марзбонии Украина мегӯянд ки дар давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ аз 10 ҳодисаи убури ғайриқонунии марз аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ҷилавгирӣ карданд. Украина ва Беларус бо Полша марзи муштарак доранд. чанд соли ахир даҳҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ин қаламравро бо ҳадафи роҳ ёфтан ба Аврупо ва ироаи аризаи паноҳандагӣ истифода бурданд. барномаро идома медиҳем. аъзои Маҷлиси Олии Тоҷикистон дар иҷлосаи имрӯза тағйиру иловаҳо ба қонуни танзиму анъана ва ҷашну маросимҳоро қабул карданд. ислоҳот ба санади мазкур ки бо пешниҳоди Президенти Тоҷикистон сурат мегирад ҳафтаи гузашта аз сӯи вакилони Маҷлиси намояндагон тасвиб шуд. ин тағйирот аз ҷумла ба шарту шароити баргузории бархи маросимҳои суннатӣ ва либоспӯшии сокинон дахл мекунад. тибқи таҳрири нав ҷазо барои рондани мошин дар ҳолати мастӣ ҳам сахттар шуд. тӯйи сафар дар ин бора ҷузъиёт дорад. Маҷлиси Миллии Тоҷикистон тарҳи ислоҳшудаи ду санадиро тасвиб кард ки ҷазоҳои сахте барои қонуншиканӣ ҳангоми ронандагӣ муқаррар карданд. дар ҷаласаи палатаи болои парлумон рӯзи 28 август тарҳҳои кодекси ҷиноӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ қабул шуд ки бар асоси онҳо дар сурати ронандагӣ ҳангоми мастӣ як нафар метавонад ба муддати тӯлонӣ аз ҳаққи нишастан паси рул маҳрум шавад. масалан айни ҳол тибқи моддаи 332 барои идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати 2 сол таъин карда мешавад. ҳангоми қабул шудани қонуни мазкур бошад ҷавобгарӣ пурзур карда шуда минбаъд барои ҳамин кирдор ҷарима ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне 15,000 сомонӣ ё ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда мешавад. озода раҳмон раиси дастгоҳи риёсати ҷумҳурӣ ки тағйиротро маърифӣ мекард гуфт ҳамчунин бар асоси қонунҳои нав ронандагоне ки маст боздошт мешаванд мумкин аст то 50,000 сомонӣ ҷарима ва ё то 2 сол аз озодӣ маҳрум карда шаванд. мардуми оддӣ мегӯянд хуб аст агар қонуни нав ронандагонро ба риояти қоидаҳои ҳаракат водор кунад, вале бояд ҳама дар назди қонун баробар бошанд, чӣ мансабдору сарватманд ва чӣ таксирон ё коргари оддӣ. акун мекардагиш ҳаму хелам мекуна мекардагиш леки бисёр хуб шуд ки ҳамин кора кардам. сахттар кардани ҷазо барои қонуншиканӣ ҳангоми ронандагӣ бо пешниҳоди раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон сурат гирифтааст. қаблан ронандагони мастро дар Тоҷикистон ҳадди аксар то 3,500 сомонӣ ҷарима мекарданд. рӯзона дар Тоҷикистон ҳадди аққал як нафар дар садамаҳои нақлиётӣ кушта мешаванд ва соли 2016 бештар аз 400 нафар дар ин гуна фалокатҳо ҷон доданд. дар гузашта дар Тоҷикистон чандин садамаҳои нақлиётӣ мардгувор бо ширкати афроди баландпоя ё фарзандони онҳо сурат гирифтанд, вале бисёре аз онҳо бо пардохти ҷарима
آزاد شدند. مطبوعات درباره صدمه‌های مرگبار با شرکت مفتش کمیته امنیت، پسر معاون نخست وزیر و هم پسر سابق رئیس اداره راه آهن تاجیکستان گزارش دادند. медали биринҷии човандозони тоҷик дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба бузкашӣ ва омодагии арабистони саудӣ ба қабули 2 миллион ҳоҷӣ аз саросари дунё. тафсилоти ин рӯйдодҳо дар сайти радиои озодӣ www.ozodi.org. дар баробари ин матолиб дигар гузоришҳоро низ мо дорем. аз ҷумла дирӯз дар шаҳри қурғонтепа тӯйи 2 сокини ноҳияи бохтар баргузор гардид. ин арӯсӣ чунин қобили таваҷҷӯҳ намебуд агар бо дастури раиси ҷумҳури кишвар барпо намегашт. ҳанӯз як моҳи пеш ин арӯсу домод тасаввур намекарданд ки ба зудӣ хонадор мешаванд. 2 ҳафта қабл як суханронии саидчои 23 сола дар назди президенти Тоҷикистон дар тақдири ӯ гардиши бузургро ба вуҷуд овард. рӯ меорем ба мулоқоти 9 август ки сабаби ин тӯй шуд. донишгоҳи давлатии қурғонтепа ба номи Носири Хусров. барои ин тӯй суханронии саидчо дар назди президенти Тоҷикистон 2 ҳафтаи пеш сабаб шуд. рӯзи 16 августи имсол президент Эмомалӣ Раҳмон меҳмони ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи бохтар буд. лаҳзаи мулоқот бо фаъолону сокинони маҳаллӣ, омӯзгори ҷавони фанни таърих дар мактаби 39 ноҳияи бохтар, саидчо Асророви 23 сола назди микрофон омад. эмомалӣ раҳмон бо ӯ суолу ҷавоб кард ва пурсид ки оиладор аст ё на ва ба назди худ даъват кард ва ба ӯ 1 соат тақдим намуд. мақомоти ноҳияи бохтар гуфтанд ки баъди ин мулоқот президент аз онҳо хостааст ки барои издивоҷи омӯзгори ҷавон мусоидат kunand. این هدایت این راهنمایی رو مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بختر با جان و دل پذیرفته در دوام 7 روز ما توانستیم توی خانه‌دارشوی سیدچو رو برگزار نماییم. саидчо дар як хонаводаи 5 нафарӣ дар ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи бохтар зиндагӣ мекунад. 2 соли ахир омӯзгори таърих ва ҳуқуқ аст. баъди мулоқот бо президент ва бархостани масъалаи оиладории ӯ ба хостгорҳо гуфтааст мехоҳад бо Марҷона оила барпо кунад. ман аз ҳамон давраи мактабхонӣ арӯса дида будам ва ҳамчунон барои ман писанд буд ва ҳамин хеле оянда ба мақсадам расидам. умуман хислатҳои ҳамон нозуконаи зебои занона бошад бисёртар барои ман писанд аст, бо эҳтиром, бо одоб, сухандон. марҷона худоидодова мегӯяд аз зиндагӣ бо шавҳараш умеди зиёд дорад ва мехоҳад ба кораш идома бидиҳад. фикр мекунам ки домод омӯзгор ҳастанд, хуб аст, ман ҳам маълумот дорам. барои ҳамин ҳарду ҳам соҳиби маълумот бошем, ин якдигар фаҳмӣ мешавад. бисёр муҳим аст барои халқу ватанам хизмат намоям, касби худамро давом диҳам, боз дар оянда барои худам ҳам дар кор мешавад. дар маросими тӯяшон саидчо ва марҷона либоси миллӣ пӯшиданд. саҳни ҳавлии арӯсу домод ҳам бо гулдӯзиҳои чакан оро дода шуд. дар рафтани домод барои арӯс муовини раиси ноҳия саидчоро ҳамроҳӣ мекард. کشتی عمرتان همه وقت در بحر بکنار به طغیان آرامانه شکست ناپذیرانه شنا کرده به ساحل‌های مراد و آرزوها رفته برسد. дар тӯи саидчо ва марҷона ки дар тарабхонае дар қурғонтепа баргузор шуд, раиси кумитаи ҷавонон ва варзиш Аҳтам Абдуллозода ва раиси ноҳияи бохтар Ҷаббори Ғаффор иштирок карданд. ва дар симои мо кулли ҷавонони Тоҷикистон тӯй доранд, чунки маъракаи имрӯза бо ҳидояти падаронаи пешвои муаззами миллат баргузор гардида истодааст. ин ҳодисаи камназир аст ки дар Тоҷикистон солҳои охир бо машварати президент ва бо кӯмаки ҳукумат маросими ақди никоҳи 2 ҷавон баргузор мешавад. мақомот ҳарчанд тамоми харҷи ҷашнро дода бошанд, намегӯянд ки чӣ қадар пул барои барпо кардани оилаи ин 2 ҷавон сарф карданд. оилае ки ба гуфтаи саидчо бояд намуна бошад ва ҳаққи пароканда шуданро ҳам надорад.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. انتظار می‌رود که امسال حدود 2 میلیون مسلمانان به عربستان سعودی سفر کرده در مراسم حج شرکت می‌ورزند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا می‌روند. سفر امساله زائران تاجیک به عربستان سعودی روز 16 آگوست شروع شد و اکثر آنها علاقه در مکه بوده در مسجد حرم نماز گذاشتند. عبدالله اشرف موضوع را ادامه می‌دهد. دادگاه عالی شاهیگری عربستان سعودی اعلان کرد که حج امسال به 3 آگوست یعنی روز 8 ماه ذوالحجه راست می آید. حج یکی از 5 رکن اساسی دین اسلام است. این مراسم از 5 تا 6 روز دوام کرده به زائران امکان می دهد که یکی از اعمال پیامبر محمد یعنی ادای واپسین حج در مکه را تکرار کنند. به نوشته خبرگزاری های عربستان سعودی، افزایش شماره زائران به شرافت کوشش های شاهیگری است که برای بهتر کردن شرایط قبول آنها پیوسته تلاش دارند. سالهای اخیر 2 مسجد اساسی بازسازی شد، راههای نو، فرودگاه ها و مهمانخانه ها بنیاد گردیدند و امکانات اردوگاه های خیمه‌ای نیز بیشتر گردید. خدمات بهداشتی برای زائران از حساب ساختمان بیمارستان و درمانگاه ها بهتر کرده شد. به خاطر تأمین امنیت زمینی و هوایی تدبیرهای علاوه‌ای را روی دست گرفتند. برای تازه کردن 2 مسجد بزرگ اساسی و سرد نمودن هوای وادی عرفات که در 20 کیلومتری مکه جایگیر است، نظام خودکار اختراع شده است. این نقطه اوج مراسم حج ایستادن در بالای کوه است. بعد این تقدیم قربانی و سنگزنی به تمثال ابلیس در مکه شروع می شود. این مراسم که با نام جمرات معروف است، معمولا در روزهای عید قربان اجرا می گردد. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد اعلان مرکز ملی تستی تاجیکستان درباره آنکه امسال حدود 49000 نفر به عنوان دانشجویی دست یافتند، 20000 نفر آنها با سبب‌های مختلف از این کرسی دست کشیدند. به همین ترتیب اکنون داوطلبانی که از دور اول امتحان سپاری نگذشتند امکان دارند دوباره به جایهای خالی حجت سپارند. خبرنگاران ما به خانه یکی از آنها رفتند که در امتحان ناکام گشت ولی می‌خواهد باری دیگر وارد سبقت شود. امینجان عبدالرحمن را اعلان مرکز تستی که به 20000 نفر امکان دوباره دانشجو شدن را داد برای رسیدن به آرزوهایش امیدوار کرده است. پس از 2 سال ناکامی در امتحانات قبول، او دوباره سری میز نشسته برای دانشجو شدن آمادگی می‌بیند. امید دارم که باید من داخل شوم، سواد بگیرم، علم بگیرم، دانش بگیرم. امینجان سال 3 است که امتحان می‌سپارد و تلاش دانشجو شدن را دارد. 2 سال گذشته ناکام شد. به فرق از دیگر همسالانش ناامید نشد، روسیه نرفت و در وطن ماند و مردی کاری کرد. از بس که تجربه نداشت، از چند جای کارش پیش کردند. امینجان همراه مادر و خواهرش زندگی میکند. بعد از مرگ پدر، امینجان یگانه مرد خانه است و تأمین زندگی هم بر دوش اوست. دیدم که بچه‌م اولم در دل شوق هوس خواندن بوده است. مرکز ملی تستی تاجیکستان نهاد مسئول قبول داوطلبان می‌خواهد در مرحله دوم تقسیمات حدود 20000 جوان را دانشجو کند. مرکز ملی تستی مقرر کرده بود که تا 15 آگوست همه غالبان آزمون باید در دانشگاه‌های انتخاب کرده خود نام‌نویس شوند. در نهایت حدود 20000 جوانی که صاحب عنوان دانشجو شدند به دانشگاه‌ها نآمدند و جای آنها خالی ماند. مرکز ملی تستی برای انتخاب دانشجویان دوره دوم تقسیمات را اعلان کرد. این در حالی است که تا 1 هفته دیگر یعنی 1 سپتامبر در دانشگاه‌ها تحصیل رسما شروع شود. قهرمان ما میگوید به عقیده آنهایی که میگویند دیپلم در زندگی به کار نمی رود و امروز دانش مهم نیست، راضی شدن نمیتواند. او هرچند حالا چیپته فروش تئاتر لاهوتی است، اما وقت‌های فارغ از کار تعلیم میگیرد و امید دارد که روز دانشجو می شود. به قول امینجان، ناامید شدن در اولین شکست ادامه شکست در تمام زندگی است. و قزاقستان اولین چمپیون جهان در بزکشی شد. روز یکشنبه در شهر استانا پایتخت قزاقستان در قوه‌آزمایی نهایی میان دسته‌های منتخب قزاقستان و قرقیزستان کشور میزبان دست بالا گردید. دسته منتخب تاجیکستان صاحب مدال‌های برنجی گشت. با این خبر برنامه امروز را انجام میدیم، ولی شما میتوانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز ما فردا شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهدار هر یکشان.